Kawai kasamla kanthei na kasnong wapung ha East Giant Hills. Kabalaja na du kakatsanturik ulber ha Ahmedabad, badmenta kalawan pai shala kaye. Yaganika kes la pentip da ka Giant National Council JNC, bad ki pulit kilawad bad kilalap yaka. Ka JNC kalapan pauru ya ka jing skongkya halor ka jing yami jong ki samla shabar ka jela namar ka jing duna kilat kamai ha ka jela. Wa wani kon yong ka la em ga jing suba le yong ki wa nyok phone di ga ka mala chi tiaw la du khat santarik te na leng kam te na leng yong i ka JNC da bi da ga mesin yong jing sau kya ha ga khat kan di tarik da yo u lai file ya ga wi ga FR hi tai halar bai police outpost kam te siaw suku khana ya pi waleng ba jing kre chitom yong police wa ha ga ar phau tarik da yo e ga jing tip wa to da yo gi police upla ya ni tai na po Ahmedabad city te ha ni ga por nagaliang yonga vice president yong JNC Central Executive Committee ayo ya ga jing khublai wa kerpang ya gi police larmbai batkamju ya ga office yong SP wa da kre chitom wo penyo ya ga ni khana kat hadu da poi go ha ga tu ar phau tarik yong ni tiaw pakai khublai kerpang chu ya ga madam Mary Sinta wa manle kam ga MLA yang sutnga saipung konferensi wada ya corporate lang i wada pressure ga yo SP wa phone but wa kre ya ga ni kam wood kam te ha ga ni por na liang nga wom yo tin de wong kitbok ya ga kong Mary Sinta wada yarap tali dala open post up ya ga ni kon yong ni man bay sa ga ni district ong i ai wa blai unang ya luti we phi hai kam wa bha skripai ba yong phi u yo phi ya ga met ga phat wa chai wanang te ha ni ga por na ga liang nga da mesin yong ji snaw khia bu o ya ki kon kro yong ga district yong i kamada yu phi halat pathai ku bor kha mo em hi gi wan kre chitai om ji len li thu jak po i pli en rei bon sen hi dang ni wa dep tia lo dang yu phi mi du ku bor war ngut gi khna na thai sang tia hi chai lam baklai stai chai gi thau khai met mo nga bu jing ken tu yaki wa chwa lai phi chitai paj bhari wa miet